obrambenoj dvojki. Može li se ovdje otvoriti nešto? Baturina ide sada prema golu, lijevo mu se otvara Oršić, evo lopta Oršiću, Oršić će ići na desnu nogu, Oršić, gol 1:0 vodi Dinamo, Mislav Oršić! 4. minuta! Može li Dinamo sada organizirati brzi napad? Petković desno, sada Ristovski prema Petkoviću, Petković pokušava škarice, gol! Kakva majstorija, kakav pogodak Brune Petkovića, 35. minuta, majstorija nad majstorijama. Za Trmića, dobro je sve to ispalo sada krasno za Emrelija u matoj poziciji, Emreli ne zna što će na koncu, tamo Haikin, da vidimo sada Drmića, gol! Josip Drmić, 117. minuta, Dinamo ima 3:1. Maksimirski stadion, samo da se ne sruši ona istočna tribina. Kakav važan trenutak, kakav veliki trenutak, da vidimo samo ovu akciju. Još se velika prigoda da Dinamo zapečati prolazak u Ligu prvaka. Drmić, bočka! Kraj! Dinamo 4